Danas ću vam ispričati jednu jako zanimljivu priču. Kao mali bio sam dječak koji sam imao puno problema. Nisam mogao kontrolisati svoj bijes i sve je bilo loše zbog toga. Jednog dana otac mi je rekao kada god pobjesnim da uzmem čekić i klin i da udarim u ogradu. Prvog dana zakucao sam dosta eksira. Dani su prolazili, a ograda je bila sve veća i veća od zakucanih eksira. Prošlo je tako nekoliko dana i uspio sam da kontrolišem svoj bijes. Tada sam otišao ocu i rekao da mogu da kontrolišem svoj bijes. On mi je na to odgovorio: dragi sine, lijepo je to od tebe. Sada uzmi svakog dana, ako se iznerviraš, i izvadi po jedan ekser. Dani su tako prolazili i ja sam svaki dan uspio izvaditi po jedan ekser. Prošlo je tako nekoliko dana i ja sam otišao i rekao: mislim da sam uspio da kontrolišem svoj bijes i više mi ne treba zakucavanje eksira u ogradu. Mislim da je lakše sabrati se pa onda reći čovjeku nešto. On mi je na to odgovorio: sine, pogledaj sada sve te rupe u ogradi. Ograda više nikada neće biti ista, jer je sva oštećena od klina. Onda sam shvatio kada čovjeku u bijesu kažeš nešto, to isto koliko god da mu se izviniš ostavlja utjecaj. Koliko god u bijesu čovjeku kažeš nešto, posle koliko god da mu se izviniš ostaju rane. On bio je dječak kao mali sa smetnjama u razvoju. Tako su ga prozvali. Zvao se Marko. On ne može normalno ići sa drugom djecom, igrati se. Stalno mu je potrebna pomoć roditelja i nije sposoban za školu. Djeca su ga izbjegavala. Koliko se puta vama desilo da na osnovu nečijeg ponašanja ili izgleda ostavite loš utisak?